Guten Tag. Good morning. Good morning. How are you? Good. Good. Ajmo radi crni oni. Povraćaju. Misliš? Ili su dobili proliv. Smanj muziku. Po sata smo vidjeli na autoputu seru, dobili proliv. Da, Armene, pa otkud znaš da su Bosanci, možda su Hrvati i Srbi? Ja možda su i oni. Pa ja. Na Balkanci su. Pa dobro, šta ti odmah Bosanci? Pa svi smo mi Balkanci. Šta nam pričaš, Armene, šta ima kod tebe? Evo idemo na godišnji. Idemo na godišnji da i to više obavimo. Da ne mislimo više, potrošimo par ovo što imamo i ne mislimo više. Pa džaba nam smetaj po džepovima. Riješimo se, šta ćemo čar razmišljati, šta ovo ljeto kućemo ići, ajmo odmah dok nije ljeto, nije počelo, treba potrošimo da ne moram više razmišljati. Pusti Armene, on zezam. Nije još do godišnjeg, ima još. Idemo. Gdje? Idemo prema Milanu. Imamo gore još par poslova da obavimo i onda smo u potpunosti preseljeni gdje? Vilivenice Đulija na more. More. Danas smo slobodni ja i Armen. Zeleni se more. Tako da nam se ove sedmice potrefilo da imamo 2 dana slobodna ista, nedelju i ponedjeljak. Je, tako vam je to, dragi naši. Mi sad vozimo, imamo još jedno možda 4 sata za vozi. Kako 4 sata? Ja si ti krenu u Njemačku. Pa hoćemo u 4 sata, posto ako budeš tako vozio. Pa vidite, a neće i biti dok se vozi, već moram stati. I onda kad stanimo da govori, pa aj mogli smo kupiti jednu ovu da imam za puta. Nije uopšte istina. Tako ste u nas vidjeli. Moj mužić meni napravio moju kaficu. U predinu vidite kako mi je lijepo ovu kupio. Baš je lijepa jer ja volim American style. Meni se uvijek sviđa u New Yorku. Ja sam uvijek maštala da idem živjeti u New Yorku. Moram biti iskrena. Ali ne mogu Armena nagovoriti, on neće za Ameriku da čuje. Ja bi da idu u pustinje ako ima kakva. New York, ljudi. Ja bi Australija. Ne bi Australija. Znate zašto ja ne bi? Australija je prelijepa. Kontinent i prelijepa zemlja. Ali ja u Australiju ne bi. Znate kakve zmije imaju u Australiji? Neki dan gledam transmisione. Gledam emisiju. Imaju zmije koji kad se naljuti i ako im ti staneš tad nažu, one za tobom pužu, trče i pratite svo vrijeme koliko su I cijelo te vrijeme daj to ti dođu kovi žene kad se oženite. Sve trče zato kad su sve te zvockaju. Ako nešto pogriješiš. I sve te zvockaju i daj. Hoćeš da kažeš da to samo supruge rade ili općenito ženski rod? A? Da supruge za ženski rod ako ne zanima, znaš. Ali supruge tu, znaš. Pa ti si se usrećio, vidiš, ja nemam ni vremena da tu radim. To si ga čuo kako ljudi pričaju da ih ne radi. Ja. Ali eto ja ovo malo vremena kada uhvatim šta je tu. Ja. Znam da sam non stop za vratom. Sad pa sad proleti. Ja ne, to je tako, koji put uspjednem mu jest. Ja. Šalimo se. U nas je padala ovih dana kiša, bura je bila, neko je vrijeme bilo zahladnilo, bila počela nositi ponovo jakne zimske. A evo danas je tako Allah hoće usjalo, prelijepo, čisto vrijeme što vidiš pred sobom. A ovih 2-3 dana nisam mogla gledat na oči koliko je bio pritisak jak u zraku. Ja neko jutro na posao išao u zimskoj jakni, kapu stavio i zagovčao se skroz gore, još i šal mi je trebao, toliko je bilo zimno. I sad mi je ta jakna ostala na poslu, ko zna kad ću ti. Garantu... bolje ti da uzmemo njusku skupo platili. Novembru, decembru, kad zatreba. Sjeti se da budu, ali jer više tam ne idem sad u onaj se raspred. Samo ti nju fino preuzmi, Armine. Samo ti nju lijepo preuzmi. I da je operim, da je spakujem fino. Pa kako? Ti njivu od mame i babe, da vidite kako je nam izraslo sve. Djeca u redu su završila školu, još imaju 2 sedmice. Mi ne znam kada ćemo na godišnji. Mi ćemo na godišnji. Mislili smo za Bajram, ali vidjet ćemo, ne vjerujem da ćemo uspjeti skopiti, tako da ćemo vidjeti poslati kurban. Ili udruženje neko, ili tamo u Afriku.
neka povjerljiva udruženja za kurbane i tako. No, jesi otaj natovario. Uopće ne guža, vidi majmuna kako se izbaci svjetla. Konjino, majmunčino, jedna. Snimaš že? A, to snimam je upaljeno. Čekamo na čemu sad ćeš nam ti pričati. Jer uvijek ja pričam ono kao, ja kao vodič. Pa, ti jesi vodič. No, meni je dosta priče. Pričaj nam ti malo. Pa ja želim pričati. Hoćeš na bosanski ili na engleski? A na koji ti je jednostavniji? Na koji se lakše sporazumiješ? Hej, pa zašto s kim pričam? Neka se ne mogu sporazumiti ni na jedan ni na drugi. Znaš? A nekad se sporazumiješ i šaretom, jel da? Ja. Ma ja, zavisi šta ti treba. Neka sam ovako smrkne još odmah bježi od tebe. Da se nasmiješ. Nema, smijam jer ideš nešto riješiti. Dok ne otvoriš jezik. Dok ga ne razviježiš. Pišu nama gledalce odakle nas gledaju, nisam ja to drugo pratio ništa. A? Ja sam mogla čitam, toliko komentare pročitam ponekad nešto što me zainteresuje, čujem, vidim. Gledam da lajkujem svaki komentar koji sviđa pročitati. Pa ima odslako gledalaca. A nema se ni vremena ljudi. Obaveze radi se nekako u smjenama. Kad si prva, rano ustaješ, dođeš malo prilegneš, obaveze ako imaš koji gotovo prođe ti dan, navečer nemaš vodi izaći. Kad si druga, izjutra imaš obavezu i za podne da nemaš vodi ići na posao, da si ljud. Kad si treća, svi kad idu spavat, čitav dan se pripremaš da moraš i znaš da moraš i to iti u glavi. I eto. Tako da debelo razmišljamo da pođemo zganja penziju. Pa neku invalidninu. S fenjerom otiš doktoru. Znaš da ja čovjek tako u Njemačkoj nisu mu dali penziju, ali to je živa istina. Živi u Njemačkoj, naš odozor. Ganjao penziju, ganjao nije mu htio dati pomoć. A falom koja gorko znači. I on fenjer i doktor oko bijela dana. Šta je? Kaj je njom doktor? Ne vidim, šta ću, ne vidim. Noć. Sve treba mi fenjer da vidim. Aj doktor. Nije mu prošlo prvi. Drugi put avgust, 50 stepenina. Mantil, rukavice, kapu, sve. I doktor. Dobio penziju izganju se, tako ono stop ću doktor. Bogan, živa istina. Ne baš. A od 100% je normalan čovjek. Što smiješ da rekao 100% normalan? Ja. Pa normalan nije tako nije da ne vidi, znaš, nije za ventila. U augustu. A ne znam ja baš. Ja se odlučila na taj korak. Pa ja bi otišao u skafanderu sa skijama bi ošao do doktora, da mi će da piju u augustu. Pa bi Boga. Pa za tebe znam. Oj, vidite ovaj ga. Šta je? Neymar. Šta ti Neymara pokazuješ mami, jel den, jel?
dragi moji. Ćao, dragi moji. Ne može. Ti ne možeš u videu. Jesi smiješna. Nemoj da zablokiram kanal. Armen, neće više da se snima, moram da vas obavijestimo. Boga mi oću. Evo me. Cheese. A sad sam samo ja u videima. Ne bih htjela da vrijeđaju se po neki moji gledalci. Ko vrijeđa gledalce? Ko? Niko. Šta im govori? Pa hajde sam nek se ne upišu, baš vidi. Kad je on tako pođe i govori. Dijelite ljudi. Like, subscribe. Evo vidite, ja ne mogu početi video, odmah like, subscribe. Znate što on kaže da se treba staviti naziv videa? Like, subscribe. Skuza, svako se za to snima. Eto, neko se kao snima, nako je, bez veze da neće ništa. Pa ima naroda što je. Ma haj, silahi. Pa čuo da kažu. Pa znam da kažu. A ti baš to kažu, takvi su najgori. Jel da? Jest. Pa ja inače... Mi se snimamo da nam vi stavljate, da nas gledate, da se malo i smijete, da se malo i opustite, ali da nam vi stavite like i subscribe. Inače nas ne budete ni gledati. Yes. Jer to je feedback vaš. Yes. Prema nama. To su da ja snimam da ti ideš staviti like i subscribe, skuda, to je podrška. Pa ja ni pjevač ne snimi pjesmu da bi je slušao on sam. Ja snim se pjesmu i ko ni Jerko i slušat je sam sebi u sobi pjevati. Ja ženo snim se pjesmu, jednu sve što ti dam pjevati. Ja čuo ti od Nirkenu pjesmu što je Lijepanova. Pa jesmo li jedna Samo mi pjesma? spot ne valja što je stavio onu periku crnu. Ja pravim Ali pravo. Lijep, kako se zove ona pjesma? Ne znam, ali je pravo dobra pjesma. Nešto ljubav. Ja ljubav. Nešto tako. Wow, wow. Šta misliš ti? Šta misliš ti onog Mirku lijepo srediti, tako i na savjet, samo ne dati da priča, samo dati mikrofon da pjeva i govori šta treba pjeva. Pa ja mislim da mnoge osobe ne bi trebalo dati im da se priča. Da pjevaju. Da pričaju. Da pjevaju. Da pričaju. Aha. Ali to je teško, že. Teško je to zabraniti. Znaš. To sam jedna može zabraniti. Jako je teško, moram reći. Da kaže budi i da budi. Šta nam pričate vi? Gdje ćete vi ljudi na godišnji? Kakva su vaša dešavanja? Je u vas počelo vrijeme godišnjih? Gdje se ide? Šta se radi? Su pripreme počele za Bajram, ko slavi Bajram? Mi, Nefeti, mislili smo za godišnji duć za Kurban Bajram, kao što sam već u prošlim videima govorila i govorili. Tako je. Kolabora. Tako je. Ali, spletom okolnosti, daj Bože ću moći doći za Kurban Bajram i baš mi je teško je žao. Jer imala sam želj da svake godine dolazim za Kurban Bajram i da mi lično dijelimo kurbane sa djecom. Kao što smo prošle godine, meni je to tako bilo lijepo. Prošle smo godine ljudi našli kurban, možemo javiti nam ako vam treba kontakt čovjeka, uvijek u svako doba godine ima svoje ovce, možete kupiti kod njega. Porodičan, s djecom, 4-5 djece. Žena mu pokrivena. On i ko sebe kod kuće zakolje, možete i njega da vam vode i kući zakolje. On hoće i kući, ja samo treba mu se unaprijed javiti. A mi smo prošle godine u zadnjem momentu trči traži, nađemo tako finu čovjeka, tako Allah hoće baš na njega da nam, eto ti ćemo baš istali u Mektefu, upitali i tako. Moram reći da je bilo jako lijepo sa djecom, potrefno se baš na godišnjim i sa djecom i mi svi onako familijarno smo izašli da razdijelimo. To je toliko bilo lijepo, takav lijep osjećaj, djeca su ostala jako zadovoljna. Živjet će vam u Europi, teško je doživjeti i zamisliti kakav je to doživljaj zapravo dijeliti kurban. Komšiluk u rodbini.
to ovako djeca kad te rastu u Evropi pa da znaju da se dijeli nešto i... Ja, njima je to ostalo u sjećanju, oni to sve spominju. Bilo im je lijepo. Ali eto, ove godine izgleda da nećemo uspjeti, tako da smo mislili platiti u neku organizaciju kurban ili poslati u Afriku. Bolje u organizaciju u Afriku, hvala. Ja ne znam kako u Africi tamo pisali im sami samo okej silne životinje. A šta ti misliš? Ti bi više volio dolu u Bosnu organizaciju nego u Afriku, ja? Ali ja bi svakako poslala onaj 50 eura, 60 eura više ovčice. A to jest. Vidio si u Ugandi, jer ja sam čitala u Ugandi je baš glad rasprostranjena. A nije puno 60 eura, to je 120 maraka. Ja. I gledam svi oni što šalju te stvari, svi tako imaju te cijene, znači ta je cijena tamo u Ugandi jer je naš siromašno. A šta nam je posla 60 eura, mislim, neće nas ogladnit, Bože moj dragi. Ja. Znaš? Allah najbolje zna, ako stigne u prave ruke, dobro jest, ako ne stigne, mi smo nanjetili, znaš, jer njet je najvažniji. Ajde, poslaću. I tak tu oko kurbana je, ove sedmice moramo odlučiti se riješiti. Vi, šta nam kažete, ko slabi Bajram, jeste pripremili kurbane? I kako ćete vi? Jel te ljudi kurbane, ko te šta fali? Mada je sad moje razmišljanje bolje da u negdje drugo ovako zakoljete kurban pošaljete u Bosni, nije toliko raja, drži i po zamrzivačima, tamo pojesti ne pojesti. Dobiješ podsjet kurbana i stoji ti neko, neće niko janjetinu ispeći na primjeru, neko ne voli, i povlači se. Dobro, ja, ali svako ima sve ono najbolje kad životinja pusti krv, kažu kod kuće. A jest, ali onda je lijepo, onako ga bar speci, neko odnese, onda svako će pojesti. Ja, to jest. Kad ga već zakolješ bar potroši je ni još 50 maraka ispeci ga. No dobro, šta znaš, možda neko naknapu radi. A ja? No i još samo treba i pač narod sebe, to se jest uvijek dijelo sirovo i stavi se u zamrživač pa 5 pucet kad doći. Ja, ali prije narod medicina nije bio voliko zasićen hranom, mislim da ima svega. Pa i nije sav narod zasićen. Dobro, ali lijepo se sad živi, glad. Pa dobro, ja lijepo se živi tu bez daljnjeg, ja. Niko nekad, ali ima bogat naroda što nije lako. A ja? Ono, to je sad ta tvoja priča je baš ono sit se gladnom ne razumije. Ma nije, ja. To sve zavisi, znaš, i od X faktora. A dobro, sad idemo možda stariji ne mogli. A ti ne možeš znati, ne piše nikom na čelu mene ovako stanje. Ja, ali mi mlađi, na primjer, svakom... Aj pa sam, znaš, aj koliko si dijelio im po 20 eura i on bez alkohola može. To si pravo. A boga mi ja znam da sad i ti nadošu. Ali govorim to kad smo se tek uzeli, nisam ja znala. Kad se tek vjenčali. Sam tek došla u njegovo selo, se upozna, nećeš više Karol. Neće da može. Aj ja. I onda meni kaže što ti kaš daješ toj djeci. Aj, dijete mi pružila ruku da ja ne dadnim, šta je stakfirula. Pa ja djecu što volim, ja ne znam, ja volim i djecu i životinje. Ne znam. Ja nije da samo moju djecu, nego ja općenito djecu volim. Ja kad djecu vidim, mene srce volko naraste. Još ona meni huda pruži ruku da, pa kako neću dati, pa koliko imam, 50 fininga. Marka, 10 maraka. Cigan je nas traži i po restoranima, sjediš, dođe, pošalju te djecu, vi zapaze i te vidi kola i znaju če sjediš i dođu te cigan i dođu nama pravo zastup. Bravo moj ženi, i ona im dadni. Djeco.
dođe, ništa im uvijek daješ. Koja, šta ima veze? Ono su djeca. Ja nikad nisam dala, jesam dala ono jednoj trudnici, ali nikad nisam dala ovako odrasloj osobi da vidim sad da je bez veze i da nešto. Ajde, ovako ja sam kad nešto ja mislim, nije sad da mi pruži neku ruku, nego kome ja mislim ovako. Ali djeca kad ti pruže ruku, nećete odgladniti tu, a možeš ti glavu spasti. Kaže, ali jel ti shvataš da... I o tim se stvarno uopšte ne priča, ne zanima me, ti misli na svoj način, ja mislim na svoj način, ti meni govoriš što sam ja dala nekom djetetu, što mi je došlo zasto i tražilo, a ti dođe ti... Pinko Palino. Mislim, to je nekad bilo što se tiče njega, a ja ću nastaviti. Pa davat ću ja dječicu. Tako. Ima evo ovdje puno ispod ruke, sve po 4 zgodina. Ja ću tebi rasitnit 20 maraka, sve po marku, kad god ko naiđe dat. Hoću. To se čupkaju travkice i svi mogu da to. A tu djeca ne mogu armene raditi, ove jara. A onaj, ti znaš da sam ja strogo protiv tih drugih stvari, ali djece mi je žao. Žao mi je moje djece pa i svačije drugi. Jer oni su nemoćni, mi smo odrasli njima uputa i oni se ogledaju na naše ponašanje. Pa jest. A ja? Šalim se ja malo, ja tako isto razmišljam na ti. Ali ja sam znala ti razmišljaš ko ja, rekao šta ti je sad? Isto. Like and subscribe na Kafa Samadi, narode. Nećemo više da vodimo te teme, mogli bi se posvađati. Moram nešto pokazati, sačekajte. Šta? Dragi gledalci i pratioci, pogledajte on. Šta bi? Milano! Ma no. Skroze? Ja. Aj vidi, ovo je nešto izmislila. Aj, ovo ono neki dan kad su iskinuli ovdje. Ja što se desilo na incident. Aj, Ferrari nas snima. Ne si. Ja mislim skroze. Jeste vidjeli Ferrari? Sad ima krivo. Italijanska bagra. Znaš ste vidjeti italijansku bagru, ljudi? Nakva auta ja prodajem. Na poslu, vidite? Tu vam ja prodajem. Znaš da mi je jučer došao klijent. Moram te ovo ispričat. Dolazi on već jedan put sa sinom i snahom da kupe njima te stvari. I on je rekao, znaš da će doći ponovo da hoće sebi stvari i nije bilo za njega ti veličina u tim stvarima što se njim sviđa. Ja. Starije čovjek. On je izgledao meni tako fin i pristojan. Istam on jučer navečer dođe posalam se, to pozdrav se sa mnom i sa mojom kolegicom. I pita on za jednu majicu. Što? 400 € tako je nešto. To je najskuplja majica do duše bila. On kratki rukavčić, sad neće šta biti. I ja tamo da mu nađem tu veličinu da mu dam. Kad on uzeo, svadio svoje ključeve i mlati onim što od Ferrari. Što se vidi da mu je Ferrari. Ja sam se ismijala, Bože dragi. Samo tako majicu rašta. Pa ja njemu tako to. I ne bi ga naš neko upitao ko starima, ne bi ga neko upitao za njegov Ferrari, znaš. I ja, i kupio tu majicu i hlača i đako potrošio na me to 1000 i nešto eura. Ali sad nam je postao stalni klijent, ne znam čime se bavi. Ali Ferrarina voza. A ne, čim dobri. Usio mlađi ključ. Sad ne znam jel namjerno. Udre breg ma nije ili je slučajno. Udre breg ma. Vidjela si kad gledaš ključeve da mladiš s njima uvijek igrao se. I evo i ti. Ja nikad ne držim ključeve da mlatim ovako, tu mi baš ne pristup. Pa dobro, ne mladiš, da bi teko vidio ja ključeve mladiš onako što ti dosadno. Ne, vi muškarci ste drugačiji od naših. Ja se igra s bilo s čim da bi kao onako voliš privaciju. Pa hajde te ja vidim da mlatiš ključeve. No, ključevi ba. Aj, caro mio.
Doduše rekao, ne Ja. znam, kad bi imala Ferrari, dok možda bi ja mlačila. Julta, pa bi da metali rip ovako svizu kanal pa Ali meni je ovako. bilo smiješno baš čini da on baš htio da mi vidimo da on ima Ferrarija. Jer ko u nas, znaš, ne možeš pred trgovinom parkirati, već moraš vidjeti tamo A. kod Murako diva, onda prula samo za pješake. Tad se nije u tovaru, ženo. A nije mi ništa govorio onaj Pa ovako. garati se u tovaru. A nije mi ništa govorio, A? no, bio pristojan čovjek. A no, Šta mislio ti? Pa ne možete nikom gledati takav s pandom došao po tebe. Sad 3 gume ono. zamolila bi lijepo. Nije mi čovjek stvarno ništa rekao, ali je mlatio Ferrariju, možda je on htio, znaš, poštovanje dodao. Pa šta će u poštovanju kad ima toliko para? A ne znam, valjda smo mu sjeli, da duš. Što mi nisi tražila neke para, donaciju kako? Jebem ga. Htjela sam mu reći da je like, subscribe. Ja. Like, subscribe i donaciju. Ne, šalim se onaj, ali nije to mi ostalo usjećan zato što je bilo baš ono, rekao, viđaj ti to, rekao kako neko mlati Ferrari kluča. Ja. I eto, to su naše dogodivštine, ispričao sam se mi. Lijepo se ostvala ovako, kad je lijepo vrijeme kad nije kuću, nije stresantno. Požali se. Nije znaš naporno da umara, prošli put kad smo išli kad je kiša bila. Kiša umara dosta oči. Piše, smara oči. Ništa ljudi. Ja ljudi nikad ne vozim ovako s naočalama i ne volim naočar uopšte. Jedino baš kad mora stavimo vježetni. Ništa ljudi, vidimo se, čujemo se. A da imam Ferrarija mlatio kućom. Ostajte nam zdravo, ne bi smio A prvi sam bi bio Ferrari kafa Samadi. Okej, onda možeš. Što opet bi se ja zasvidio kako te svakim došao da im pokažu. Nego ti s Ferrarijom, vidite? Svakim sam ja dolazio po svoju ženu. Boga mi nije, ja ću vama reći, na moj suprug, kad je mene upoznao nije ni imao auto. Mi smo skupa prvo auto kupili. Nije imao auta, tako da čisto na lijepe oči sme. Čisto na lijepe oči. Čisto pošteno. Da. Bravo ženo. Sve zajedno. Sve skupa. Od nuli pa skupa sve. Sve. Pa uzbrdo. Ja, tako da nije bilo iskoristi ni jedno ni drugo. Ja. Ljubav. Nikakav interes. Ljubav. A kakva ljubav za zeznome. Zelene oči čudačine. Pa to su pravo. Pa moram ti dati onaj pravo na tome. Nisam bezobrazna da nas nešto. Ja. Šalim se, bolan, moram malo i ja zazat se. Pod stresom sam čitao sedmicu. Ja sam. Jest lijepo, vala što nam je kiša se ispadala, tako je lijepo oprala sav ovaj zrak i ovaj vidik. Ovih dana je bilo tako ono teško, ono vrijeme kako kiša pada i sve, pa sve ti pretisni ovdje onaj i glavu, mene je glava svaki dan bola nešto. Ali danas se baš lijepo osjećam svježo. Ti? Ja se osjećam svježo, ali... Pa znaš ti konverzira, dijalog? Znam, ali ne mogu... Dijalog, no monolog. Znam, ali ne vidiš šta me žura. Šta je dijalog? Dijalog, kad oni pričaju ja slušam. To je monologa mora. Ja, šta je dijalog? Dijalog, kad oni nešto govore ja se ne slažem. Šta je monolog? Monolog je kad oni nešto traže ja im ne dam. Like and subscribe. Ćao, vidimo se u nekoj od narednih videa. Čekaj, moraš je snimiti, jer se ovo što će sad proći kraj nas. Šta će proći? Žena ovaj te ugledu, vidi, prati nas opet. Eno, vidi, pribace tam, baš kad sam ja usporio. Bolonja, Padova, zona industrijale. Padova. Pozdrav za ljude iz Padove naše.
Ćao ljudi, ispadovi, like, subscribe. I znam da vas ima kamera. Kad bi nas se svi upisali, Čimanka bokom. Ništa, zaprate naš kanal, to nama mnogo znači, a vas ne košta ništa. dodi nam makar na 2 eure. Kad već gledate, bilo bi lijepo da nas zapratite, tako da imamo feedback od vas. Eno, švedski stol. Ako Bog da, vidimo se u nekom od narednih videa. Pogledajte švedski stol. Eno, švedski stol, čekaj dok priđeju. Ikea. Švedski stol. Benvenuti. Mi smo to kupili Ništa. švedski Ćao, čao. stol. Vidimo se. Ljubim Deco. vas.